Samo Max dobiva 6. 1, 2, 3, 4. Gleda kroz prozor. A tu si? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sada kupimo si neke kruha belega, imamo ovi. Mi si najviše pojedemo, ja? I vidimo odmah kakva je situacija na plaži. Može. Ajde idemo. Dajte sam da si izrežem nokte, izgledam kao da imam French manicure. Ko buši sad, da odi na plažu se kupat, kaj bušiš bez veze. Svi smo imali prilično lošu noć, ipak je novi ambijent i sad se opet trebamo naviknuti ono dan, dva na novi krevet, na novi prostor. Mislim da je najgore bilo Molly. Molly se cijelu noć šetala i bila je dosta nemirna i onda je ometala nas, tako da smo spavali skoro do 10 sati. Bura je, pošto je jučer bilo nevreme u Zagrebu, sad se očito to prelilo preko Velebita k nama, tako da vidit ćemo da li ćemo danas se uopće kupati ili ćemo samo brijati okolo. Kak si ti spavao? Dobro, da. Si bio udoban krevet? A ti, majko, na onom madracu? Dobro. Kak si ti spaval? Dobro. Dobro. Max je spavao kraj mene na velikom krevetu. Mislim da se probudio jedno 30 puta po noći. Cijelo vrijeme se koturao prema rubu. Pa rekao da ne zvekne glavom dolje, a ono u noćni ormarić. Bio sam baš ono na iglama. Aha, ide demonstracija. Sad ću nam pokazati kak je to bilo, jel? Da. I tak, cijelo vrijeme tu. A dobro, ti bi samo sišao dolje. Daj još jednom probaj. Probaj kao da padneš, fakat. I gledaj, ravno na noge. Ne, još ravno. I pod krevet u kofen. I u tenisice, i kapu na glavu, i ode on. A ja u brigi, ja rekao ti bi pao s kreveta, ti bi zapravo odšetao na plažu. Molly nam se dosta sunčala jučer na plaži pa je pocrnila. Šalim se, to je Đuro, naš pas domaćin. A Molly sad gleda kako je moguće da Đuro jede tu groznu hranu koju Molly neće jest. Đuro je došao na snack. Đuro na gavlicu. Jel dobra voda? Odnosno more? Hladno. Hladno je. Na plaži nema bure, srećom. Stvar je u tome da je iznad plaže kamp Jardin koji ima puno ovih crnih borova i onda bura koja dolazi s te strane u principu prebaci preko borova i puše tamo nekakvih 200-300 metara dalje na more, znači može se kupati. Imaju imena. Čimo, Jero. To su vam ko ljubimci, jel? Da, pa naravno. Znaš, kad sam ja bio mlađi, onda sam ja bio Galib. Ovo je znači sad solidarnost na dijelu. Cure smo vatali vode kad sam bio mlađi, onda smo galebarili to. To mora biti u Dalmaciji, to bez toga nema ništa. Šumovan, narame i vidiš curu. To je konkretno, treba vještine imati konkretne, a ne ove. Vidi ga, koja upali, koja ne upali, ali što ćeš. To tako, prođeš, niko dobiješ plesku. Dobro prođeš i opet dobro. To su bila vremena. Ova riba će se danas pripremat kod legendarnog Čipe na plaži u Filip Jakovu, a mi smo u potrazi za plažom za pse. Gle koliko ih ima. Ovdje kao da sve ježeve otfuraju nakon što očiste onaj tamo dio plaže. Ovaj tu dio plaže je jedini dio plaža u Filip Jakovu gdje se smiju kupati psi. Međutim, ne može se ući nikak drugčije u more nego skočit. A ima, evo, pa sigurno jedno 80 cm je skok dolje za psa. Jel? Znači, ne mre čovjek ići sa pesom u vodu. Ali dobro, nama to nije niti bitno jer Molly se i onak neće kupat. I osjeti se kanalizacija ovdje, tako da... Ne znam. Pa nemam pojma na kako more idu, prljavo ili... Uglavnom ne bi preporučio da se tu pas kupa, smrdi po kanalizaciji. Nismo imali u planu se kupat zbog bure, ali ipak uvijek treba nositi kupaće gaće. Nikad ne znaš.
Nisam siguran da li sam ikad pričao o ovom jelu koje često radimo, a zove se žmarice. Zapravo se radi o vrlo jednostavnom tradicionalnom jelu u koje idu jaja, sol i griz. I u pravilu koliko stavite jaja u tu smjesu, toliko stavite i žlica griza. 8 jaja, 8 žlica griza. Uglavnom onda se to sve ovak zmučka lijepo, ono ko za kajganu. Tava na neku srednju jačinu, tipa 3 ili 4, ili ovak između stavit ćemo malo ulja. Kad je ulje dovoljno vruće, onda se to zbuba gore i miješa se lagano dok se sve ne pretvori u kašu. Evo ga, to ispadne otprilike ovak. Je li vam fino, dragi moji? Da. Dobar tek onda. Ovo je drugi put već da imamo veliko kešika. A Đurica je s nama? Đuro je tu meni ispod nogu. Bog Đuro, paziš ti na moliku. Jako gladan. Uglavnom full jednostavno i hranjivo jelo, baš ono kaj nam treba za aktivnosti na plaži. Idemo na plažu, prošlo je 5 sati popodne, a danas ujutro dok smo se kupali otkrili smo jedan novi način bacanja u vodu i dali smo mu ime. Kak se zove ono bacanje? Pečena škemba, da. Jako je fora, kad se baciš zapečete škemba. Hoćemo to demonstrirati. Može? Pečena škemba je zapravo vrlo jednostavna za izvest. Sve ke morate paziti, a pogotovo ovaj kojeg se baca, je da u zraku se okrene na trbuh i da padne na trbuh. Može? Da! 3, 4, sad. Kak je bilo? Bolno. Znači skok je bio uspješan. Spržena škemba. Volim pliva. Da, ima taj refleks, ono tipičan za pse, ali neće ju pustiti unutra, ali šapice je radi, evo. Bravo, Moli, evo plivaš prema obali, bravo! Odlično. Zna, evo, toliko o tome. Ona neće u vodu, ali zna kaj treba raditi u vodu. Jel, moljac? A? Drugi dan nam je danas ovdje, Moli se konačno počela opuštat, bit će nešto, možda i propliva do kraja godišnjeg odmora i danas smo dobili fantastičnu ideju za video, nadam se samo da ćemo uspjeti to izgurat, ako hoćemo, sigurno ćete vidjeti na kanalu. Odi Fifi, dođi, ajde Fifica. Jel možeš? Einschlag te muči, čekaj. Čekaj, nemoj! Skreći, kaj sam ti pomažem.